Smak sveta je nastupio. Jedino što još možemo to je da nađemo vakcinu. Kao što ćete vidjeti u prilogu koji smo vam obećali za danas, jedno od sigurnih načina da se odbranite od ovog virusa jeste da imate život. Makar bio i kafanski. Ali za sve one koji ga nemaju, a ugroženi su, inženjeri organizacije Filter našli su drugi spas. Predstavljamo vam tehnički crtež našeg izuma koji će mnogome da reši ovaj problem. Može da bude od drveta ili od metala, visine 2 metra, širine podešene tako da možete da prođete vi ili neko vaš. Glavna caka je ovaj ovde deo koji ima šifrovano ime kvaka. Povlačenjem kvake u pravcu ove strelice i povlačenjem čitavog ovog izuma, šifrovano ime vrata, ka sebi ili od sebe, u skladu s vašim afinitetom i kako montirate, vrata se otvaraju i vi onda imate mogućnost da izađete u stvarni svet, da vidite sunce i da vidite ljude. I to u velikoj meri može da reši veliku epidemiju moronskog gripa koji je mnogo opasniji od svinjskog i koji je već rezultovao smakom sveta. Vi koji ste živi, pomozite onima koji nisu. Namaste.